NBA igiye kuzatangira October muri kuno kwezi ku itariki 22. Ndashaka ko muri zino buzzer updates yatwiganiraho byataye. So mugomba kumbwira mu comments who is going to be the next year MVP, 2026 MVP muri NBA. Ninde? Njyewe reka mbanze ni declare. Njyewe ndabona ari Wembanyama, Victor Wembanyama muri San Antonio Spurs. Ndabona ari uzaba regular season MVP. Ko namwe rero muri comment muzabishyiramo kubera icyo ari. This podcast is brought by ISMART HOUSE, your best podcast agency in Rwanda. Yes, we are back with the buzzer update. Nko mubimenyereye biruhiriye. Uko twabibemereye bushize, we are going turimo gushaka uburyo tutarambirana cyane muri uploadinga. Rero kandi naga segment nkuko nababwiye bushize twongeye turagaruka nyine muri buzzer update. Ni segment nawe ko updating abantu kugira ngo tumye turi duhari twibagirana cyane. And ibintu rero byabaye muri cyumweru gishize. Tigers yatwaye Rwanda Cup. Congratulations kuri Tigers. Félicitations kuri President Suzuki, manager Eric, RSSB, boss bashyashya wa Tigers. Félicitations kabisa ku gikombe cya mbere. Achievement nziza. Bikombe uri abihamagara ibindi ntago ngo mukira aba strangers ku bikombe. Na nyuma shout out kuri Kepler nayo yabaye umwaye yatsinze yapere ku mwanya wa gatatu. Ibintu byiza nabyo nubwo like iyi Rwanda Cup ntago twigeze tuba very disappointing ukuntu, kandi na organization nta kintu cyari kirimo kabisa, ntacyo pe. Organization wapi yari fake, yari hasi. Federation gutaha muzabikosore kugira ngo competition yanyu igira icyambere cyo na prize money yari sinzi bwa prize money. Nagerageje kubaza numva ngo kujya muri zone 5, ariko sinzi nimba Tigers zajyayo. Nzabimenye nyuma ko nzaba updating muri buzzer update izakurikiraho. Ariko na podium yari hari, president ntabwo yari hari, nta muntu muri federation nabonye ari nuze gusa ari vice president Irongi. Na wandi wanigeze mbona. Shatse kuvuga yuko namwe no competition nayo nka federation ntago muya agaciro, ibintu bitashamaje kubibona pe. Ntago byari excitement y'igikombe ntabwo ari hari. Rero ni ikibazo rero urumva niba nta na prize money hari, gusa urumva ama equipe nyine nta motivation yari hari nyine ifatika banza nyine ama equipe nyine yari itabire kugira ngo wenda tazahanwa cyangwa ikindi kintu. Nuko rero nabiganitse ubushize pe ntabwo igeze yazanye abakinnyi bayo babaye bo mu ntare. Rero garutse kuri finale, Tigers yakinye neza kugira n'abatsinda. Ikintu ntumvaga rero iribuze ko batsinda. Tigers yari ifite abakinnyi barindwi gusa, still iratsinda. Sinzi uko kubyegeka ariko urumva rega ufitemo ikibazo gikomeye kabisa. Sinzi ko byagenze. Shaka kuri Justin yari match iri close, utagira ngo ni yari match iri iryoshye kuyibona kabisa. Nyine ama equipe birakomeye. Yari match iri close. Shaka kuri Fiston niwe wabaye game kabisa. Ibitingabo yabaye game, 18 6 rebound 4 assists. Hervé 21 rebound 7 assist 8. Yana ama statistique kabisa meza kuri Hervé komerezaho. Pichu nyine nk'ibisanzwe 17 and 5. Urumva bafite abakinnyi bane bose babanje muri double digits. Ibintu bisawa kabisa. Hanyuma kuri side ya Rege nayo birababaje kubona Shyaka ari udelivaringa n'abajene bafite muri equipe kabisa. Shyaka yaraje afite 19 points niyo top scorer wa Shyaka. Muri sufu na rubuke bano baganze ba stepping up. Prince Muhizi nimbo aje gukina n'umusengo afite imvune noya.
kuko nimba wiyemeje kujya kuri feuille de match ugomba kudelivaringa. Muri ishyaka kamaze imyaka ingaki me. Yeah man, nshaka kuri ishyaka Olivier. Yeah, félicitations rero kuri Tigers mukomereza aho ngaho, nta bintu byinshi byo kubivugaho. Nyiretse ko félicitations n'undi no competition ntabwo federation igeze ishaka yuko ikomera cyane. And then in the update, NBA igiye gutangira. Ngiye kuzatangira October muri kuno kwezi ku itariki 22. Ndashaka ko muri zino buzz updates yatwiganira byatari. So mugomba kumbwira mu comments who is going to be the next year MVP, 2026 MVP muri NBA. Ninde? Ngewe reka mbanze ni declare. Ngewe ndabona ari Wembanyama, Victor Wembanyama muri San Antonio Spurs. Ndabona ari uzaba regular season MVP. Ko namwe rero muri comment muzabishyiramo kubera icyo ari we. Ndabona rwose ari we pe. Ya no azi gushuta ni muri azarindiga mu block, ashobora kubona na defensive player of the year. Ibintu byinshi na gafati kofet. Rero niteze ibintu byinshi nuko akunda kuvunika cyane, ariko ndizera atavunitse nta gihindutse. Victor Wembanyama agomba kuba MVP. Agomba inoseza agomba kudominatinga nkuko Bayern babikoraga muri sezi ishize. Ako na Yanis nawe ni muri ntago amukura muri MVP discussion we na Jokic, ariko it very exciting. So ama equipe yarubatse, abantu b'Abanyarwanda rero tuganira bavuga yuko kufana Golden State Warriors sinzi peut-être izajya muri playoff, ariko mbona nta kintu kinini izakora. Equipe yawe nabonye ari abasaza gusa, ariko ni abasaza bari experimenté, abasaza bazi gukora. Bafite Steph bisanzwe, bafite Draymond Green, umumeneri wabo ndumva ashobora kuzaba Podemski nk'ibisanzwe. Basigaye bafite na Horford ashobora kuzabakina nk'umusenter, Green agakina nk'upower forward na Jimmy Butler. Ariko bench yabo bafite Buddy Hield, bafite Kevin Looney yaranagiye, urumva rero ikibazo. Kevin Looney yaragiye, ariko mu bafite Buddy Hield, bafite Kuminga yarasinye imyaka 2, $48 million baratipa babahembwa. Ya rero namwe abakinnyi mushatse ashyiramo akagufu mukazamurataho. Bamukubise 2 years $48 million ndumva abantu nkaho. Jonathan Kuminga ari kuri bench, ndi Ninde. The Glove Junior, Gary Payton nawe naracyahari. Abandi batipe ntago nabonye, ntago mbazi cyane, ariko bafite equipe nziza. Ni equipe nitezeho ko izakora ibitangaza. Ya nkuko nabivuze Spurs, Lakers na ifite abafana bwo ndi muri Western Conference, abantu ndi guha amahirwe. Ya Lakers fite LeBron, fite Luka, fite Ayton, fite AR, ndavuga ngo Austin Reeves, fite uriya Hayson Schwartz na bamwita gute ni Jackson Hayes Schwartz simbra Ayton. Fite equipe iri balance, ariko sinzi nimba ari ikintu izakora giteye ubwoba. Sinzi ntabwo ndi kubibona. Gusa Western Conference irakomeye, Zion ameze neza muri shape. Ari no Jordan Poole yaramujoininze, bafite CJ McCollum. Ubwo ndavuga Pelicans, ariko ngo sinzi ko bazanajyana muri playoff. I don't know, simbizi kabisa, bashobora kutazagerayo. Indi kipe neze ko izakora ibitangaza ni Dallas. Ifite abakinnyi beza, bafite Kyrie Irving, ifite Klay Thompson, ifite AD, ifite umupivo nka Lively, ashobora gufana AD nawe ashobora gukina nk'umusenter. Ifite Russell, D'Angelo kuri point. Afite equipe nziza kabisa, afite equipe nziza. Byibuze nanjye Western is very stark. Ubwo ntabwo ndi kuvuga za Clippers, ariko nzafana Clippers ko visit Rwanda. Uretse ko n'ibyo ngibyo Clippers yarakomeye, ifite Kawhi Leonard, ifite James Harden, ifite no mutipe akinaga muri Washington nanoza mutagute. Nakushize ari muri Suns amwita shit, ndamwibagiwe ariko ndamubona muramubona mwashize ari muri Suns akinanaga no muri Washington nanoza
na John Danuze na John Wall nibagize izina rye kabisa yagiye imvuye mu mutwe. Urumva rero Western ngo ntabwo ndi kuvuga za Denver zifite ba Jokic ahubwo Russell kugeza aka kanya ntabwo arabona equipe ndavuga Russell Westbrook mwakushizera muri Denver ariko ntabwo kimufite urumva baramurekuye. Urumva ukuntu yari stacked ntabwo ndi kuvuga za Memphis zifite baja ntabwo ndi kuvuga za Sacramento Spurs ubona yanayishyize ahantu bifite nuze Fox kagira hanyuma muri Eastern Conference oh my god Gabe nuko muri ino minsi ari busy ariko Celtics ye rwose ifite equipe nziza ifite Porzingis ifite na Brown ariko sezitaha umukinnyi wanyu Tatum ashaka kutazakina rwose nibwo ari mu mvune ya Achilles sinzi ko sezitaha niyo yaza ashobora kuzaza muri playoff. I don't think ko yaza kabisa. Nuze na Milwaukee afite ikibazo cy'imvune Dame afite ikibazo cy'imvune yaravunitse ubwo akagombye ko ari muri Milwaukee afatanya na Nuze na Giannis. Nuze na arya iriya Indiana nayo Nuze afite ikibazo cy'imvune uriya Haliburton. Urumva rero Eastern ifite kuntu yoroshyemo ariko ndashaka kureba Philadelphia kabisa n'imbere equipe y'iseri. Philadelphia ifite Embiid ifite Maxi ifite ifite Paul George aho nta bakinnyi bundi bagombye gutwara igikombe bagomba gutwara championship bagomba kuba bafite impeta nabo rwose ariko that team is very very inconsistent nta kintu nayizeza. Muze Cavaliers na ira aho ngaho yabaye ya mbere umwaka ushize mu niyo ifite record nziza ariko still nayo sinzi ko yari ikipe yapfa kuva New York nayo imeze neza ariko uko bizagenda kose ikipe yo muri West zabatsinda ubwo ribaza ibintu byose navuze ntabwo nigeze mvuga umushampion ko ashobora kuba nawe zabaricyaye none afite experience na MVP umwaka ushize. Yeah man. Rero tureka tuzahare muri episode izabikurikira. Hari episode turi kubategurira yindi ashobora kuzaba kuwa kane live ariko ntabwo tuzabamenyesha ku ma platform yacu. Yeah man, rero reka tuhagarikira ahangaha. Just let me know ninde ubona uzaba MVP. Tutangira hakiri kare zitaratangira. MVP wanjye nge nabwiye ko ari Wemby Victor Wembanyama. Ashobora no kubona defensive player of the year. Ashobora kubitwara byombi. Hanyuma muzatwara igikombe we biragoye birananiye gupredictinga ndabona ntazi kabisa. Ntago ari kuza fresh. Ubwo ntago navuze ba Rocket ba KD barimo. Birakomeye byatare byabanze ndebe nka match ebyiri nk'icumi kugira ngo mvuge ngo ino equipe izatwara igikombe ariko kuri equipe izatwara championnat kambe nifashe ariko MVP wanjye ni Embiid nako ni Wembanyama. Ubwo rero nawe ugomba gushyira muri comment umuntu umva ko azaba MVP. Yeah man, so rero ubwo nawe utaha subscribe please, share this video, sharing abakunzi ba basket